Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadin baka kubor hamsaya, kala purstet hadu katata, bagi dan laingun, na pedang kiri ba ki pelangat akajing pang coronavirus. Hadin ka jingle tes naphang dakat nat jong ka kya ka sorkar jilla. Hakakat pratrik unaitung arjar arpo ki ba nong shnong jong shnong mopan barok kawai gila septieng bat bunru ki blalek mare no slayeng kini ke jingja kalawan hadien wiki ba nong shnong kilai i baka kali ambulans 108 kalawan shaw yo wi somla ban penket corona care center kabadan IIM Sauli hadien baka jingle test da ka antigen ka pa ulong positif halor kini ke jingja nakaliang director jongka health services su Dr. Amanwar haka jing keren bigila patai kubor haka kat kendai terik unaitung arjar arpau retho baka jingkin yauni samla sya corona care center kalong tang ban pentikina la udan sishan em yakni ke jingpang paula kenturu ipat ba bakim dai ban septieng henrei ki dai ban long ki ba penjaya yeledi ha ndai tang ini kena berolai ngot gitu berolai ngot including leni kita ini benang yang mangin ra no sya corona care center ngimla no ban bu apo ying nama kia jantan yo kalong kumnum no tengin nabat ngindang pates tementang ngilap bagi long negatif nginum sei yakinang tu nginum sei yakina corona care center ini kena por yang bangin let yalami i shanti shapo IIM corona care center I redirect ke ambulans balik sport negran balik tes biang kamlong ngin balik kumta nomor balik sibu lada fidei shisha positif hili yat stu kanumlong jadi ban follow take ke protokol ke jungi tamangi ngiladap shemi ka sampel biang jong kini ngila khot biang ngila shem biang ka sampel benemen miet hi namanta ka RT-PCR baka sibinat lale sibinat kalong negatif takamot katu ka di most sensitive ka di sibinat nomor baka long very close ka border mo nimla banong kata nomor beli kini ki contact ki la bandai ki sek kini ki high risk contact jong kini ki bangi yo positif kin boros kata ter bari dawa bo nomor kuma kalong menta ka don curfew hong tu kumangi sutu mangi kamdan ka lek kawan banong ban cross asam temen mit men yong namana yo kimla ban enforce ka te hata tangim tip yo kadon ka jinge khle nang ni number across the road te silang surok em ka kam dom dei kam tan number bali ladang yo positive hi sibu mentangi ngidang yo kini ki badan symptoms ki yo hadin sansngi na anda kila contact haka tu ko sansngi bagi yo hadin sansngi ko viral load ka klan ma ti kita ban spread pada sikui lada kidang ya mix mo lada kim follow protocol takadang ngidang yo positive tamaki positive dang yo iwe ngimyo ta kimyo sinyo sanphongot lani nai dang yo sanphongot sisinyo aga ju ko por kumbalong BSF menta takamut ngin hapan perkhat ko moi pada ya ka tu ko yu tamakila declare di containment area ya tu borok ko ina po IDC jong ka yu ti kumbalong ya ketika BSF ru ngi sautu baka spread kalong hapreng jongki kami sabar nomor balik ke jakasa jongki ru ngatrai kamdadi ka bapaka ru kata-kata bakila ban segirigit la ka jong kamera ya sa akiten mo bun kisah akiten kata po mopat ya katu tengah ketika decision dari government nganum la ban comment tamba kai ke mangi sutu menta kini ki BSF ka nika movement jong BSF na bar chani te kamdan chu msa chu ne ka sapordar pada kini kitu ke ada test negatif tamba long watla kata rung ila ada ong iki bakim dei ben chayo shahat kini ben le betang kamram ko jong ki kai kam ka ya kata ngila ada point on lai itu kot khobor bomi bagi rongski yo bihat te ngila verify ka tu ngila ada ong biang sai sim te kisnong ru gidi benong alert bahai ka tu bagi mendai ban sya jing sya kai ki bagi tu yang ai kaling khat ki ong bakaling khat ka ni ka BOP kalong siliang wa kamdan ka possibility bakin one sini shway bakin mix ya kata tu ti doktor beri in charge ko pongtung ladap ong gumta te yo shway tem tip chapo ranikor si ru ngatrai gin na kaliang ka jong ka district administration ruki pegngor bahai kan